Kakav Kawaguchi! Želim se vratiti u hrvatski nogomet, želim biti predsjednik Nogometnog saveza. Ko će drugi? Ovo je Prijepodne na Totalnom. S vama je Saša Lozar. I Davor Šuker. Dobrodošao, dobar dan još jednom. Hvala lijepo. Ponos, Dika i Lega iz Osijeka. Eto, Šuki, dragi, podari nam jednog maloga nogometaša. Imamo li kakve vijesti o tome možda? Imamo li kakve možda vijesti? Opet nisam razumio pitanje. Da li misliš postati tata uskoro? Ako Bog da, sad bi mama skakala od sreće. A sad to je mama svako jutro kad se doručkuje, normalno da je to, ajde kad ćeš donijeti bebu, ali to već od 30. godine već govorim i nadam se da će biti i trebalo bi raditi na tome. Sa kojom bi Hrvaticom izašao na romantičnu večeru, a da još nije bio? Ajde. Ajoj. U Španjolskoj kad želim da ne odgovorim na to pitanje, onda kažem no comprendo. Ok, fair. Mi iz nogometa volimo Milu Horvat, pa možda bi ali dobro, nećemo više o tome. Davor Šuker je danas s nama. Eto, krasno. Kako ti vidiš uopće Hrvatsku ligu? Hrvatska liga ima svojih problema. Normalna ekonomija je vrlo bitna. Ne samo za sportsku udrugu, za klub, imaš nego rješenje? I za obitelj. Normalno, moćemo pomoći, ali trebamo što prije napraviti ono što nam UEFA kaže. Da dođemo do Lige 10. Znači dobro, da bude optimalna. Baza je vrlo bitna, županijski nogometni savezi, trebamo ići tamo, trebamo raditi učionice, radionice, trebamo dovesti ljude izvana da to vide kako je kod nas i da naučimo na boljim stvarima. Mi smo inteligentan narod i ako mogu liječnici, ako mogu znanstvenici po cijelom svijetu raditi, ako mogu sportaši biti taki, plus da nauče 2-3 jezika, zašto mi to ne bi napravili ovdje? Lako je ako idemo na svjetsko prvenstvo, znači dobijamo jednu injekciju od UEFA koja je vrlo bitna i onda se lakše može raditi. Primarnom cilju u Nogometnom savezu je vrlo bitan hrvatski nogometni kamp. Bitan zbog, i prije što sam rekao, da se nešto odvija u Hrvatskoj i da to imamo za buduća pokoljenja. Ja bi volio kad bi to bilo u Zagrebu i kad bi imali jedno 4 regionalne. Svjetsko prvenstvo kreću kvalifikacije sad. Pred Štimcem je teška skupina. Grupa je teška, ali evo, svrnio bi se na ovo pružanje ruke, da smo mogli birati da zaista imamo ljude koji imaju toliku pozitivnu energiju za našu reprezentaciju. I ja se nadam da će to biti do kraja i da ćemo ono što sam što želim da se okupamo na Copacabani u Brazilu. S obzirom da si igra u Realu, daj nam reci, ili imaš neke insajderske informacije, hoće kupiti tog Modrića ili neće? Pa vrlo je bitno za Hrvatski nogometni savez da imamo Mandžukića u Bayernu, Luku Modriću u Real Madridu. Ja osobno bi volio i... Ali ne zbog provizije, ili? Ma ne, normalno. Razgovarao sam i sa predsjednikom i sa direktorom Butragenjom i nadam se da će se to završiti, jer je to vrlo bitno za sve naše daljne utakmice da imamo tako velike igrače u velikim klubovima. Pa ništa manje ili niš gore ne bi biti nego kaj je napravio Vlatko Marković. Sad mi se ne slažemo s tim. Sama činjenica da više naši ne treniraju u Čatežu kod Slovenaca je velika stvar. No, kao prvi potez... Treba reći da su Slovenci bili pravi domaćini i kapa dolje. Mi u Nogometnom savezu želimo hrvatski kamp napraviti u Hrvatskoj. Da se novac troši u hrvatskim omjerima i da bude ovdje. Da je takav brend, to nisam vjerovao. Jednostavno ljudi se utrkuju da ga dodirnu. Tako da je on blagodat za Hrvatski nogometni savez. Mamić mudro zbori, kakva je tvoja suradnja sa Zdravkom? Pa odlično, mislim da Zdravko Mamić dobro radi za hrvatski nogomet. Himna Champions lige je ono najvažnije u nogometu i ja od sveg srca kao predsjednik Nogometnog saveza želim Dinamu da uspije, da se hrvatski nogomet veseli i po Hajduku, i po Slaven Belupu, i po Osijeku, i po Dinamu, da smo taj dan kad igrao, da smo tad svi za taj klub i normalno da ćemo tako popraviti i ligu i da ćemo vratiti vjeru u suđenje, da ćemo vratiti u sve. Sandra Perković zlatna, Črnogorac zlato, srebro u veslanju, bronca Zaninović. Znači, velike face smo postali na olimpijadi. Ne mogu se oni ni približiti jednom, ne znam, po plaći, po jednom Samiru. Jel u tvoje vrijeme bilo drugačije? Svatko je odgovoran, ajmo evo odreći za medalje. To je ipak najdivnije zašto sport, zašto mladi se moraju baviti sportom. Nema ništa ljepše nego imati svoj grb na dresu, igrati, trenirati i boriti se za svoju državu. A što se tiče Samira, pa i to je sastavni dio života. Tko ne voli popiti jedan koktel, ne možeš dan, dva pred utakmicu, ali ako se igra utakmicu u subotu, zašto ne izaći u ponedjeljak, utorak, srijedu. Ne opravdavam Samira, ali isto tako znam da
Evo reću vam jedan primjer, kad smo mi u Barcelona ili Real Madrid, ako smo mi prvi na tablici, onda je Barcelona ta koja izlazi noću i koja pije. A kad je Barcelona prva, onda smo to mi bili Real Madridovi igrači koji kao piju i izlaze. Karla pita, reci Karla. Da li je Davor Šuker ikad popio piće sa Šmajhelom? Sjećam se da sam u Splitu poklonio dalmatinski pršut. Ali ipak 3 utakmice, 4 gola i ono što se ja u šali sa svojim prijateljima kajem, on je moj klijent, moja mušterija. Igraš ti malo ili? Igram malo, ali s veteranima, ali već ne može se više, mora se mijenjati drugi sport, treba naći nešto od biciklizam, tenis i naći neki drugi sport. Šta bi bio Davor Šuker da nije Davor Šuker? Pa bio bi možda keramičar, trgovac, bio bi poljoprivrednik. Da, pa to sam sve išao u školu u Osijeku. Na kraju normalno da sam završio trgovačku školu i bio bi neki prodavač. Totalno.